Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar Iqra ketiga halaman 18. Ada Ibu Lilis. Silakan Bu, dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zulumati Zulumati. kawakibu Kawakibu. wa muhina wa muhina Wa muhina. limasalihi Lima salihi. hamilati. Hamil lagi. Oh, hamil lagi kalau ada suaminya nggak apa-apa. Hamilati. Fakhosita Fakhoshita. makolidu Maqalidu. sayusibu Sayusibu. wayarisuha Wayarithuha. hadiqina Hasalah. sodikina Sadiqina. mayagidu Mayagidhu. Kemudian gosiyat gosiyati ti. gosiyati Ghasyati. bigolami Bigosalah. Bigo bukan bego, bigo. oh ya bigu Bigu nanti jadi bego. Bego live. bigulami Bigu bukan bego ya. Bigula kalau go bigulami boleh bego tapi berarti patah dia ya. Ini doma. iya iya ya bigulami. Iya, Ibu Lilis. Bigulami. wayumitu Wa yumitu. fisolihi Bisolihi. sarobila Sarabila. sowami'u Sawami'u. Sawami'u. sowami'u Ini ngaji pengen, pinter pengen, pala pengen, tapi lagi kerja. Konsentrasi kemana-mana. Ya enggak apa-apa lah ya, nanti diulang-ulang lagi. Yuk, ya terus. Ustaz Tenang aja. bikalimatihi Bikalimatihi. satajiduni Satajiduni. fatusiru Pendek. Fatusiru. fi fi suhufi Fi suhufi. Terus yang bawah. rozadahuma Wa. Roza. Wa. wazadahuma Wazadahuma. Wazadahuma. Kemudian. ta'imi Ta'imi.
syi'atihi. Syi'atihi. Bagus. Kemudian ini bacaan panjang, pendek dan panjang. Bu. Nah, ini aja yang Ya. bawahnya. Mulai. Taba. Taba. Yatubu. Yatubu. Qala. Qala. Yaqulu. Yaqulu. Ada. Ain. Ain. Ada. Ya'udu. Ya'udu. Kana. Kana. Yakunu. Yakunu. Yuriduna. Yuriduna. Yufi. Yufi. Yuki. Yufimuna. Yuki. Yuki. Kimuna. Yukimuna. Lamukimi. Lamukimi. Yatalawamuna. Yatalawamuna. Yatakhafatuna. Yatakhafatuna. Binasirihi. Binasirihi. Kemudian. Yufiduna. Yufiduna. Yugisuna. Yugisuna. Ni'ajihi. Ni'ajihi. Samiduna. Samiduna. Ragibuna. Ragibuna. Yarisuni. Yarisuni. Hunalika. Hunalika. Fa'aqaruha. 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 Talumuni. Talumuni. Iya. Kemudian ini. Qalu bala. Qalu bala. Qalu bala. Fa'idha raqibu. Fa'idha rakibu. La takhunu. La takhunu. Kanu lana abidina. Kanu lana abidina. Amanu wa amilu. A-nya panjang. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Sobiru wa robitu. Sobiru wa robitu. Kok salah sih Ustaz? Soalnya panjang. Iya. Sobiru wa robitu. Sabiru warabitu. Hajaru
wajahadu. Hajaru wajahadu. Kemudian yang ini wajadu. Wajadu ma'abilu. Ma'amilu. Iya. Wajadu ma'amilu. Wajadu ma'amilu. Sodaku ma'ahadu. Sodaku ba'ahadu. Kemudian Fayaqidu laka. fayakidu laka. Wakanu lana khoshi'ina. Wakanu lana khashi'ina. Fala talumuni walu. Fala talumuni walumu. Kemudian Qala manahakuma. Qala manahakuma. Kemudian maaf jangan diteruskan dulu bila masih keliru panjang pendeknya. Udah bisa belum sih? Udah ya? Bisa Ustaz. Bisa. Cuma lali-lali hurufnya. Aduh kayak Mbak Eka aja, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, nggak lama kok ya. Jadi pinter di sini nggak lama. Apalagi kalau Bu Lilis banyak waktu malam bisa gabung bentar-bentar gitu. Nggak usah banyak-banyak kok. Sama Iya, Mbak Ustaz. Eka, sama Mbak Atin, tuh ada sama Mbak Yani. Nama Maci tadi belajar dikit-dikit ya. Ya, Ustaz. Semalam 5-10 menit juga insya Allah. Sama Ya. Ustaz Ridwan masih? Masih Ustaz. Alhamdulillah. Teruskan ya. Yuk. Ya. Ini doma terbalik, ini panjang. Madsilah qasiroh ya. Jadi hu panjang. Ma'ahu, yadahu, walahu, yarahu ya. Ya. Tapi kalau dihentikan jadi panjang. Jadi pendek. Ma'ah, yadah, walah. Tapi sekarang karena belajarnya dibaca apa adanya, dibaca panjang dulu ya. Silahkan. Ya, Ustaz. Ya. Ma'ahu Ma'ahu, yadahu yadahu, walahu walahu, yarahu yarahu. idza saja Idza saja fi makanu fi makanu mawazinuhu mawazinuhu ya nabi'a ya nabi'a wa ajinuhu wa ajinu jino iya wa ajinu wa ajinu jinu salah apa Ustaz? Itu bukan wajinu, itu wajibu gitu loh. Itu Iya. loh Mbak. Iya. Wa ajibu. Wajibu. Hafizina. Hafidina. Wa nusuki. Wa nusuki. Mutaqabilina.
mutaqabilina fi jidiha fi jidiha. Kemudian, ayo baca lagi. Hei, jam makan ini. Jam sudah istirahat ya? selesai Ustaz. Oh, udah. Ya terus. Laku dia Lakudiya tuzahiruna tuzahiruna junuduhu sunuduhu. Kemudian, junuduhu iya betul itu. uti Betul. utiyatuhu Utiyatuhu. Tia. Kenapa ada u? utituhu Utituhu. Kemudian. wa utubihi Wa utubihi. famasaluhu Famasaluhu. walayu Wala yusiku. wasaquhu Wasa. wasaqahu Wasaqahu. fasalakahu Fasalakahu. Kemudian. Habis ini Mbak Eka ya? Apa siapa yang mau ngisi? Boleh nanti habis sholat zuhur ya. Nah, kalau ya, kemudian. Gak kelihatan Ustaz, kurang ke bawah sedikit. Oh, bawa dikit, boleh ini dibawain nih. Kita bawain dulu dikit. Boleh, Baika, silakan. Mbak Eka. Bu Lilis, monggo, monggo. Ajizu. Ajizu. Kemudian. Yuzizuna. Yujizuna. Waha'alahu. Waha'alahu. Waha titiknya satu. Nggak kelihatan Ustaz titiknya. Oh, titiknya gabung ya. Wajah. Iya. Iya. Waja'alahu. Waja'alahu. Akimu. Aqimu. Yukimuna. Yukimuna. Warasulahu. Warasulahu. Afidu. Afidu. Mbak Eka kalau Mbak Eka kamu dulu ya. Nanti kalau Bu Lilis punya waktu nanti ada konser loh, konser artis. Ada Mbak Eka apa gitu. Mau baca Iqra. Ada konser nanti. Tapi sampean sibuk kerja ya? Jam berapa Ustaz? Habis sholat Habis subuh. dulu. Itu nggak apa-apa. Saya datangkan dari Mataram loh, spesial. Iya Ustaz. Yang mau Di sini, konsernya. di Zoom sini Ustaz. Iya, habis Ya. sampean nanti, habis saya sholat Oh subuh iya. dulu. Iya Ustaz. Ya, itu tiketnya mahal itu. Ayo, tiketnya mahal dari Mataram. Jauh. Iya Ustaz. Yuk, monggo silakan. Yufidu
yufiduna Solatahu. salatahu Atiku. atiqu Yutikuna. yutiquna Amarohu. amarahu Ati'u. ati'u Yuti'una. ati'u yuti'una. Kemudian Famaro'a. fama ra'a Amitu. amitu Yumituna. yumituna Fi suhufi. fi suhufi Azilu. azilu Yuziluna. yuziluna Fakholaqohu. fakhalaqahu. Kemudian yang ini yuk ya kho Yakhofuna. yakhafuna Yasufuna. yakhafuna diulang lagi Yakhofuna. kemudian Yasukuna. yasuquna Layufuna. layufuna Yuhituna. yuhituna Yudi'una. yudi'una Yugisuna. yugisuna Faja'alu. faja'alu Wazolamu. wa zalamu Laduku. ladzuqu. Kemudian yang ini yuk Janahu. janahu Lanudhikuhu. lanudhiqahu Lanudhikahu. bukan kuhu ya harus Ya. hati-hati itu Ya. lanudhiqahu kemudian Fa'aqoruha. fa'aqaruha Manamiha. manamiha Khoti'ina. khati'ina Satajiduni. satajiduni
Ma'isataha. Ma'isyataha. Fatuba. Fatuba. Biyamini. Biyaminihi. Biyaminihi. Manazila. Pendek. Manazila. Manazila. Iza qada. Idza, bukan ija. Idza. Idza qada. Warisina. Warithina. Kemudian. Bijah. Bijahajihi. Ini ngajinya Cah Ayu. Jadi kalau orang dengerin yang ngaji ini bisa makan sambil makan. Udah habis 2 piring ini. Bijahazi. Tak apa-apa ya orang namanya belajar. Kalau udah pinter mah lain Iya. lagi. Kayak sampean sekarang udah bawa kereta. Kalau kayak masih bawa kereta. Udah berani kenceng ya. Lagi belajar mah boro-boro kenceng. 30-40 juga udah takut nabrak. Ini kayak bawa mobil takut nabrak gitu loh. Tapi tak apa ya. Daripada nabrak bener pelan-pelan aja gitu. Yang penting sampai. Iya, kemudian aduh. Bijahajihi. Bijahazihi. Zakofaha. Sagofaha. Zakofaha. Iya. Fasyati'i. Suka dengerin rekaman sendiri nggak? Enggak ya? Izin Ustadz, malu. Kok malu? Justru itu motivasi. Aduh, aku begini. Nanti 3-4 bulan mendatang, wah, ya lucu. Aku lucu ya dulu ternyata. Pantesan Pak Ali ketawa-ketawa. Gimana gitu. Tapi tidak apa-apa. Malu Ustadz kalau dengerin sendiri. Tapi terus diulang itu bagus, memotivasi ya. Itu. Ya, Ustadz. Kan lama-lama juga kan ada pepatah. Allah bisa karena biasa, karena sering. Itu. Alhamdulillah lah, ini juga udah banyak bagusnya ya. Gitu. Ada salah-salah dikit ya namanya lagi belajar. Kemudian mana tadi? Pasyati ya. Fasati'i. Oh, sampai juga ya, Doh. Sampai juga ke Surabaya walau mobilnya mogok-mogokan. Kecepatannya pelan tapi cepat juga sampai juga selamat. Iya, iya. Iya. Jadi kalau saya lagi makan habis 2 piring ini udah selesai. Kenyang. Kenyang, dengerinnya nyantai. Tapi ini siapa sangka yang seperti ini nggak ada gunanya. Banyak orang, ternyata di luar sana banyak yang lebih parah lagi. Tadi curhatan Iya, orang. Ustadz. Ada 60 tahun, ada yang 70 tahun. Pak Ali terima kasih. Terima kasih buat apa Pak? Saya tergerak hati. Saya sudah 60 tahun baru belajar lagi. Ternyata susah ya Pak Ali. Iya. Tapi lihat murid-murid Pak Hari kok pada pinter. Apalagi tuh yang boleh di Sidoarjo itu. Perlahan tapi santai. Tapi mantap katanya. Oh iya. Masya Allah. Jadi Bu, diam-diam juga ada pengagumnya Bu. Oh, tenang aja. Gitu. Jadi kalau ngikutin rilis karantina kan cepet dia udah pandai gitu ya. Ngikutin yang lain, Iya. ikutin Maci orang nggak bisa. Jadi masing-masing punya kelas gitu kan. Ternyata ngikutin Bolis Sidoarjo enak ya katanya. Gitu. Enak kenapa Pak? Bisa diikutin pelan, pasti tapi. Jadi gitu. Silakan Bolis. Nakisuhu. Nah, yang panjangnya mana ya?
nakisuhu. Nah, gitu. Jadi ada penekanannya. Nakisuhu. Nakisuhu. Kemudian. Fatusiru. Fatusiru. Mafatihu. Mafati. Ya, Apa sekarepmu? mafatihahu. 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 Kemudian. Fawakazihu. Fawakazahu. Fawakazahu. Iya, kemudian. Kalihuna. Kalihuna. Kemudian. Kitabahu. Kitabahu. Saya itu baik ya, boleh maunya apa sekarapnya saya ikutin gitu. Saya tidak pernah memaksakan kehendak walaupun salah baru saya perasaan Iya, boleh ini loh gitu. Kitabahu. Kitabahu. Iya. Tazudani. Tazudani. Syukhumahuma. Syuhumahuma. La ya'uduhu. Oh, ngerok segelit. Oh, Ngerok. salah. La ya'uduhu. Iya. La ya'uduhu. Ternyata kata teman-teman saya itu yang dengerin, Pak Ari ternyata ngajinya Pak Ari bisa jadi obat stres juga ya katanya dengerin orang. Ketawa-ketawa ngakak kata gitu. Oh iya, saya bilang karena saya selalu ngajarin sama orang-orang di sini jangan ada beban, biarin aja orang lagi belajar. Kalau bisa malah lain cerita kan gitu. Gitu loh Bu Lilis. Terus Bu. Nggak kelihatan, Ustaz. Oh iya. Yang ini Bu Lilis. Sogiruna. Sogiruna. Subulana. Subulana. Kemudian. Lalabizu. Lalabihun Bu. Lalabizu. Oh lalabisu. Lalabizu. Lalabisu. Lalabisu. Kemudian. Khotiina. Khotiina. Limazu. Yu apa itu, Ustaz? Yuha. Lima yuha ya. Lima yuha. Lima yuha. Khoroku lahu. Kharaku lahu. Zuhurika. Zuhurika. Ru'umiha. Ru'usiha. Ru'usiha. Tubasiru. Tubashiru. Karihuna. Karihuna. Talumuni. 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 Iya. Kemudian. Taruh situ, Mas. Taruh sini.
Ini boleh. Talumuni. Yang ini Bu. Talumuni. Kemudian. La tanabas. La tanabazu. La tanabazu. Kemudian. Yuzi'una. Bukan yuzi tapi yuza. Yuzauna. Oh ya. Iya. Yuzauna. Yuzauna. Kemudian. Makolidu. Maqalidu. Waya isu. Ora iso. Oh, bekannya bukan ora iso. Wah ya isu. Kata orang Jawa ora iso. Kemudian yang ini. Wa ida ya. Wa iza sa'alaka. Wa iza sa'alaka ibadi. Wa ida sa'alaka ibadi. Kemudian. Layu syufu wa'akuhu. La Yusufu wa akhuhu. Kemudian. Nasiyahu tahuma. Nasiyahu tahuma. Kemudian. Wa khoroku lahu Banina. banina. Ya. Wa kharaku lahu banina. Kemudian. Aruni mada khol. Apa maksud ke ayat? Khalaku. Aruni mada khalaku. Aruni mada kholaku. Aruni mada khalaku. Kemudian. Kafa bina hasibina. Kafa bina hasibina. Hadihi bido atuna. Panjang. Hadihi bida'atuna. Hadihi bido'atuna. Kemudian. Wasulasa warubi'a. Waruba'a. Waruba'a. Oh ya, waruba'a. Iya. Wasulasa waruba'a. Qalu taqasamu. Qalu taqasamu. Bima kanu Bima kasabu. Oh iya sih. Bima kasabu mataroka. Bima kasabu mataroka. Kala manahakuma. Qala ma. Coba ulang lagi. Qala manahakuma. Qala manahakuma.
libasahuma liuriyahuma libasahuma liyuriyahuma sholataka 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 ala syakilatihi lanya panjang ala hanya pendek lanya panjang ala sakilatihi ala syakilatihi. Kemudian yang ini silahkan sodaku. Sodaku ma'ahadu. Sodaku ma'ahadu. Sodaku ma'ahadu. Iya. Hadis Musa. Hadis Musa. Kafaru biatina. Biayatina. Biayatina. Kafaru biayatina. Kafaru biayatina. Rebek selesai. Kana ikobi. Yang panjangnya mana ya? Kana ikobi. Kana iqabi. Bima khalaqa wala'ala. Bima, bukan lima ya. Bima khalaqa wala'ala. Iya. Qala la takhofa. Qala la takhafa. Kemudian yang ini sepurnya sepur zaman lama ini ya. Sepurnya lambat tapi pasti tak apalah. Aduh, Bulilis. Ayo, Bulilis. Fama yakunu laka. 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 Itu kata Bu Eka biar ngejos katanya. Minum jahe sama madu. Oh, buat saya bukan buat Bu Eka. Kemudian mata ina khoak. fa'akalah. Iya, mata ina fa'akalahu. Mata ina fa'akalahu. Kemudian Wahuwa ya'izuhu. Wahuwa ya'idhuhu. Wahamana wa koruna. Bukan. Wahamana wa koruna.
Wa Iya, Ustaz. Hamana wa Qaruna. Fiha fawakihu Fiha fawakihu. walu'inu walu'inu bima qalu. Walu'inu bima qalu. Bagus. Sudah sampai halaman 26. 26 aja dulu ya diulang-ulang. Iya, Kekurangan Ustaz. ibu Iya, Ustaz. cuman cepetnya aja. Ada mentok-mentok dikit nanti diulang-ulang terus. Ibu Iya, sudah Ustaz. memberi motivasi buat yang lainnya bahwa ternyata belajar dan harus belajar. Gitu. Alhamdulillah ya. Semangatnya walaupun tadi kadang-kadang ada nggak sabarnya juga. Wah ini nggak ada. Ada lagi sabar ya itulah. Kadang-kadang gitu. Jadi makasih Bu Lilis sudah Ya, mau maklum, belajar. Ustaz. Iya, 26, Iya. 27 sebentar lagi tamat, langsung ke Ikro 6 ya? Enggak Iya, 4 dulu. melangkah. 3 langsung ke 6 loh, Masya Allah. Itu ya, jawabannya gampang kan. Kemarin saya sama Pak Haidi belajar mobil tuh. Kata Pak Haidi, tapi Pak Haidinya sabar. Aduh Pak, kok saya bawanya gini ya 20, 30. Sabar Pak Negatif, Ari, Ustaz. sabar Pak Ari. Daripada nanti nabrak orang, masuk jurang, sabar. Oh iya juga. Sekarang ya keinian juga, boleh sabar, boleh sabar. Walaupun kadang-kadang digas sedikit tadinya bacaannya ya. Ya gitu deh. Tapi lama-lama lancar, mantap lah. Terima kasih. Billahi Iya, taufiq Ustaz. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.